Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our Kodwo Ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then location our Abeka Park Junction. Fanamba ne Boakye, na wankasa frɛ. Na obi anada wa, na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, na beti di. Medafo enenso nyame enhira o memo wakamba e de batuma die ti so sada ne da wo de bre na o hwe yen videos yi e wo ye channel iso na me kai wo se ne da wo hwe yen na subscribe ya na wa subscribe e de amayen afen so share video no na wo dofo bi ensa entimi enka bi afisha pa kese enso pa enko enfama wo enne December busumi a yesimu ya enche kra ya de Christmas eba betoa so no na me kai wo se ade bia afiwe o hwehwe anim no nyame emfa ndom wate na ne wa hwehwe ni wa hwehwe ache no nyame nankasa onfa nhira wo na afishia pa ya de ma wo no e wo Christmas yi mu ene se mi chow surprise ewo ye channel yi eso ni nyina ye ensem a ekotwi ko breman ene ye de ebesom wa ha ye bobbo ne saa sekete ni abesansan mu e de amamo ente ye bia ena ebeto dwa ese ye papa ye Kodwo Boakye prophet enei ne ho emfa no nipa dodo na ena akasa e de afa ho obi e ka no de ye boanamo ekọ na so ye sanka ye benya no ne nakasa nanso akwenya no amma ya maye ne nankasa ne yakoto ne yere de nanso nkomode oni ye ani members no kura suro asa woni ye ebekasa eden na ekoso eho nkomo ni nyina matonsa afre nyame nipa bi wo ha mene no ebedi nkomo ne ebedomo suko ehu ne enti a ekoba ne sa ehia mpo se ene nyame nipa yare a odisie anase asori mampo entimi hu se otitire ni a odi nachi na ohwe na namon asua no no ehu se medifoi anase me kandifo ana me chirechirefoi ne ho emfa no na ne ho fa no nso a ontimi enka na afen so enne eye the Church of Pentecost chairman Eric Nyameche prophet e de abetu dwa ese eye ye nyina yenim elder Donko a owo Hebron prayer camp na ehye the Church Pentecost ase no ene ya twe na sen enti say ono nko a e de ne ho yes eye Pentecost niema bia e wo so yusu yeni won logo o ma fade e maku de youth for de men's fellowship ni ade ni nyina oyini hu mfiri mo yusu ni bibia eno so ni nyame ayesom no oye nyame baako e de be na wo se ba ne sa ni nyina ye be hu na emom no ade baako a ehia me ne se wo be share video na obi ensa etimi aka bi abra ye nyina yesua de ne ye nche ho kra no me bedwani a matonsa afre no nyame difo the major prophet obi a gobiase afana de waji din papa wa wunnimu no na chesa fe ni awo abofro wa ye mfumu kra atene ho nka esanse ne maame da bia radio sisu tv so ne ho nsam ko na wotie nti obebe wiase na onim no wate ni din eye major prophet kum chacha eno ni din aka ho de obi anka ya no mebo a hu kum na eno bia enim no oda asori a ye frɛ no eye Heaven Gate Ministry ano ono ne ne matonsa afrɛ na meni no eba bedi enkomai na emom no fa comment wasem bisa efafa your comment section no ase abra program yi ekoso no meyi ano mebisa e de ama ona se mekenkan na ne opese obisa prophet nso me de ama no no nso eyi ano e de ama na ka me ho na me ma na kwaba daddy mo akwaba me de so ahofe bibe wo ho de ewrade ti ase ne obeye na koa na waye no yi afisia panso afia nkomatu ye nyina asomdwe mu enhyira mu ene enkunimdie mu na memfa kwan yi so na menchia wahwefo nyina a ehwe ye na menkase yenso ye mamofrihia pa efise muni wa yenso ye ni ho mo na mama ya ye bi ana mo na mama ya sebi nti ewrade hyira mo echia mu nyina amen adichie bia na emu nsem nti no bronya ye du a aso yi a atu ye die na enye ya ho ofe enye sika enye ya taade bi ye hye yen ya adom no de adom yen ebi say from on the 1st January
eba be do December 31st no afia no 365 days in the year say 365 days in the year no emu nsam doso ye nya sam ketwa even a day one day kura ensam ewom doso a day ye bo obi tuo a day ye wo obi sekan a day obi yale ewu a day say obi nya abanyasem seconds kura na bibia asesa ti Proverbs 27:1 say wɔkyena nya wo de ya menfo wɔkyena nwo wa emfa nwo ho ti nipa bia wo sɔle ya na wonya ahoɔden nye sika nye adwapade a Deuteronomy chapter 8:17 to 18 say men kan wakoma mu say ma hoɔden ne men saden ene ma mi nya me ho na emom ya kai nyame ɔno de sɛ ne yama no ɛma wo edi ɔsɔfo kum chacha de me kan sɛ menum yi no Ewurade ne yɛ de ne yie meda wase mesome da se da nyame nhira nsam a wo de adom me ne mahwefo de enye bronya no wa ma ye di ni pa ye nya tade kora we ye enough e de ma ye na dadi ene ye nkomo no de ye bedo musuko kakra na ye sunya de enso yan fanfiri ye papa Reverend Kodwo Boakye aside ebeto dwa na nipa dodo na obia enim ye kora ye kɔ na so ye sanka ye pese ye ne kasa because atesem de untimi emfa nya dwuma saa na ye pese ye hu se ye papa yare ampa na no kra ye koye ohwe sin no na members no wo ho no wo bompa ye wo dwa nyina che se wo bompa ye ma ye papa but yes still o mantimi ankan ti so dua ma ye nse papa no ne ho mfa no eno na ye bisa se nyame nipa yare a ye ntimi nka ema members impo ente se general world no ne ntimi mo mamane a asori ma na wodi na chi nso me da se mediki achi ahwefo nti yenko straight the woman say uye nyame nipa okay yes a man of God yes or your man and son of God no eba nti man ne wo ho and a God no ho okay tina meka say sofo bia nso no e wo ne mreye okay sofo bia wo ne mreye Oya Bible mu say ya sofo bi mreye betumi aye abufuo na no ntia so onye nyame nipa sofo bi mreye ebetumi a different way Bible mu no Moses na urade adom won so pa okay by no wo mreye emreye wo no se kakra bi ana ne buofu oni abotre okay it will be a man of God one nyame nipa oyi nipa odidi oda osole odwale onom owale owatenka ne onye nyame nipa ye no no nso ye bisa pepepe owatenka okay tina sofo ewale na wawo ebi say moja ewo ni mo ensuo wo ni mo okay Onse ye wo moja ye wo nsuo oyi nipa eti wo ye sofo a so fallacy a wo ye nipa ne de said ye tie bia ye yi God ni firi o said ye maka na obekọ man side no ewo ho ene ade da bia me nipa edi wachi ni hu se okay wo ye nipa anything can happen to you sofo we nya accident ya me sofo kum chacha enya me woma ebetumi esi oye nipa o can Luke chapter 13 eba asem bi oho obi peso ohun de owo a on se den kan Luke 13:1 to 7 obe hu bibi oho okay sofo we nya accident ya enye ni usumame sofo wu a enye ni usumame sofo yale ya enye ni usumame okay sofo ba yale ya enye ni usumame because we ye nipa yesi wo nipa bia so no ono so ebi betumi esi ne so by the woman say sofo kum chacha American sa de entia ya na sofo woni bebre yale ya na enkrofo wodi sie na yem pese ye kan ya na efri ebi nsem kan ebi se hefo sa efra sofo woni bia okay efri wonu mu nsem okay minim sofo bia owu ye no I think say near friend no
Mami nkai di ni. Kai fama. Okay, o de yen come kai. Owu be last year. Owu ye no na solema. Ene na solim penifo. Na e ko boso me nsa. No person won beka. Amobi ate so owu. Ne how ne say ade nti ni wo yesa. Because na sofo ne di ne ho agina wo se. Enya de onu obewu sese ya. Na wo kanipa rapture won betu ne ho. Obetu bi. Obetu. A won mu sese ya. Okay. A won wo nyanwuye. Obechi ne bo. Wanchin bo kora na. Obetu. Ai. Bible no so say twa say nipa wu. Wo so onu obetu. Yo. Rapture my ye kora. Obetu. Yeti rapture my ye na so obetu a. That's a ye kwada so le ye. So fo wu a. Ye den koka. Ye ntimi nka. Na say ne wadua wo members ni mu no entia. Thank you. The wadua wo members ni mu ntia. Ya wo sofo bi o wa. Otumi di ne ho gina ne members ye no kase. Hospital won ko bi da. Okay. Na wono wo kwa den wo hospital. Onsi hospital da. Onko hospital da. By eso mu se sofo. Eduma wo ya. Eye kase eduma. A da bia wo chem. Da bia wo kasa. Wuti betumi aye wo ya. Okay. Wakoma betumi aye wo ya. Usisi betumi aye wo ya. Drink bebre ba aye no mi. Asofo. Ye ntani di mpo. Monom drink. Yeah. Na se mo se fasting na mo ye o mu nidi. Oh, ye didi pa. Na de daddy dodo na wo nidi wo ya fasting bo mpa ya ne ma. Me ba Yesu ye. Yesu ye 40 days and 40 nights. Yesu ye fasting 40 days and 40 nights koda wo didi. O wie ye no wo didi ye. 40 days na chi no. Wo didi ye. O wie ye no. Wo didi ye. Moses eye fasting 40 days and 40 nights. Wo wie ye o didi ye. Na ene isof obi anase nyame ni pe betimi aye 40 days 40 nights ni bi. Oh, ande obetumi aye. Obetimi aye. Ah, we need the dry. Obetumi aye. Ebia 6 to 12. 6 to 12. Ba so ba ya ne raw sa ne di onti. Me so fukum chacha mete wo kra. Sem kwase ya fasting no me nkoye. Dabi. Sem kwase ya fasting no me meti we. Me nkoye nkonye stomach osa. Ankoye nkowu nkwase ya wuo. 40 days and 40 nights. Okay. Now the bia me nidi. Me no munsuo. Me no manka. Dabi oyere kura nko ne ho. 40 days. Dabi sade we no nyame ade a wuntumi nya na nkofo so nkoye. Okay. Wuntumi nye nkofo so nkoye. Na wont sofo no ntumi nye ade nti na wo hihye ma members no se wonye. Sofo bi hihye me fa. Omo hihye fasting e de ma members no mo wo ye. E na me say sofo bi ba hihye fasting de ama members ya. Say be at 30 days and at 21 days ya. Obey na 6 to 12. Okay. 6 to 12 from morning 6 to afternoon. We are 12. Say kwa numere 6 eh. Aso na. Emu most no. Okay. Etu me to 7. Sofo a na dwi mu da ho. Na dwi ni ye adwuma. No ye matured no. Wo betumi akase wo betumi aya to aso a. Wa. Ya to aso. Untumi nya. Na wo a ebotere okuroko na akomo de wadidi. Num nsuo. Pa bibi ko wonum. Fufu na akomo wadi. Di. Yanko twa fasting. Enko ye fasting wo bra. Untumi nya na wa force ye. Na wo di jimi ye be wukwa. Ana wo bi yale ya. Ye ntwa fasting ma no. Okay. Ya wo sofo obi o wa. Obi ba no no ye yale fo a. Wo se be the what fasting mo 3 days 7 days. I know their prophet waya pa. Dabi. Waya dodo na. Ni mu die ni mu. Sanse me ntwawa no. Ye bo anamon call eye resurrection ministry hono mi na asofo no bi empire wo bo ne ayarefo da ho. Ebi kura na afi na ye de o maba. Na wo bepe nipa na oda ho na obi okra hwe ni condition say e wo se ye de ne kwa yaresabia. Enye ho ene ye de ne ba. Enu ti no nie asofo na dua wo nipa ni mu no. San wa painting no tin wa ma na nya gidie no woni mu enti se ojimi ase sofo na ma ni jimi Dabi so say was nimdi a me man ni tin me man yela. Okay. The lack of knowledge my people perish. The lack of knowledge. Yanko yenim. Okay. Oni me interview da me pese me twitwa abo. Mate da. Yo Mate. Ye me kan no football and boy. There you can brofo.
Matias ye. Nimudia me man nintino. Okay. Me man yala. Okay. Sofo bi eni wi aso wo nimudia. Okay. Obi yale ya. Obe me nipa na ye nkwase ya fasting. Nipa na mu ni moja so wate. Ensuo ni mo. Wo so nkwaye fasting. Wo wu a, wo ma na wu nkwase ya wuo. Ensem fata. Okay. Fasting. Sabe, die nipa na ho de mbetumi aye. Na waye. No wa mana ye. Ana we ya wa yade bi o wa. Me ya na sof kum chacha me kase. Enye yade bia na yaji nipa to prayer camp. Okay. So that say. Ya wa yade bi o wa. Me to we me o doctor. Ah, show. Yeah. Me doctor ba ko a me mfani ni agro ba ko panso. Ya friend me Dr. Poku. Okay. Dr. Poku. Or danso man. Sinit flat. Oh, okay. Minimum no. Why your best doctor? Na ya reserve your mako. Yeah. Ghana, we are doctor for be 3 jina wa. When you can obeto so me. Oh, okay. So kwa the way I want no best the way and I say wa won. Oh, minimum ne pa. The way I want no bedi nkomo no best ube wu kuda wu danso man. Sinit fat Dr. Poku. Me wo no. Me wo doctors. Okay. Won hwe me. Eti me yi adwuma na me bre, me yi adwuma na me ti pen, me yi adwuma na bibi koso a na makon doctor. No wa hwe. Na wa hwe me. En na chance so fukum cha me ni nyansa. Okay. Eti o de that to aso wi am bisa. Na adenti na sofo bi mo entimi nkanche wo members say me yare me ho mfa me. Enti ba bia adwuni de nipa sumasi na me de ni nsira me na na mu say on hwe asole na ti me dwama ho me kakra me ba beto aso. Na me say me nua ba na me say me say me yale a na ye na wotwe kura me ka kire ma sole ma. Okay. E ka kire on say me ho mfa me. Eti meko hospital na wotwe ye mitumi ma sole. Momra sole na mo sa me bompaye na mo mobi ma me. So that say ye wo asofo nso wa kira. Won so no on ye adwuma. E wo machi. Okay. E ade sofo a wa yale a on person asole mehu no. Wonu an na edi ne kra abro. Because wonu wadi bibia se members ni tirim so onko hospital. Wadi bibia se members ni tirim so oye nyame. Ba we ye sofo a members ni hu se we ye nyame, unye nyame. Onye nyame. Dabi. TB Joshua kora won ye. Wewu ko. TB Joshua wu. Elijah owu ye. Elisha owu ye. Moses owu ye. Paul owu ye. Peter owu ye. Won nyina yale ye. E yale ye. So that say won nyina yale ye. E na won yale ye no di wu ye. Okay. Lazarus wu ye. Yesu konyane Lazarus. So osan wu ye. Wansi yan. Osan wu ye. Et wo ye sofo a ye wa sofo ni bebro wa de enti a ya na bibi to won a wo ntumi ma members ne enti ye ne say wa dikra ne munyankopon. Wa dikra no so wo yi Yesu firi wo koro no. Deputy. Okay. And what declare say wo no ni tumi kura na so chi nyame. Okay. Ana wo ni nyame nyina tumi ne ye ba. Et wo nyale wo no de wo muda won ko hospital da. Et say wo yale ya na be hu sa afa ye de ni sie. Ebi kran say wo yare enko hospital. Eye jimiye asole a wo be ko a sofu wo be ka to say wo yale a men ko hospital no. Me sofu kum chacha me gina ofidi ye we so. Okay. E kan kwate qualicalis. E kire nkrofo say sofu bia wo yale a wo be ka say men ko hospital no wo ye jimifo. Wonim nyansa opese okun. Ana ye wo ye sofu won so a na pese wo ye nyamedwuma che. Said ye ma ye nyamedwuma ko 34 years. Wo de wa che pa. Ma ye adwuma we ya che ya. Na wo ye sofo na pese wo ye adwuma we cha. Ko check up. Ni en check you. Yen check you, yeah. Wo ye adwuma bra. Bipi na ha wa na ehu aka dom. Wo ye adwuma bra home. Okay. Wo asofo kura wo BP kura wo yade mo chen members. Uni ma ye ndi abaza. Da bi de bentia. Asofo ntai ni. Yetumi ye adwuma ni gina na so saa be 6 hours 7 hours. Uwi ani abro. Me pesa ma ya advert ya mo bia. Okay. Uwi ani abro drink bi ya sugar wom. No abo. Na wanom. Uwi a. Wa bo agu no wada. So ade say. Wo wi adwuma wie na. O wife mra we yani. Say to da bia. Wo ye adwuma ne be 7 hours 6 hours. Ye de aduane ba enye wakono. Wa bre. Aduane ne nye wakono. So ade say. But
what we na drink na wafa na wano sugar no na wo dia kogu yam eti asofo tanya yade ti se BP ni stomach ulcer ene se ne ma no eyi adwumaden eti wo yi adwuma ni du ba bia na wo munyensa se meda me rest be 4 days 5 days me ko check up ne ya hwe me me fa duro a doctor ya ma me na ma fa na me ho ayeden anye sa me nua ba ubewu dem me minim sofo wo bia ojina property preaching wajidi mpa ga na me boni di enkrofo be hunu wawu okay wojina property ya no preach ya okọ from munso ni mu ase sofo o yes style e dey preach o to from ye peja no ye dey to care mu di hospital wawu okay say BP ena eku no kasa no mu ane pressure kosoro yeah wa fa na duro wawu eti eduma na ye no okay adie ba ko asof kum jaja me kan say eye ni mu dia ne ye di ye nyam djuma onni ni mu dia onni nyam djuma encheda okay so we ye sofo a na de niam bi hihye wo members tinimu a me de mi nwuda metu ranche mai kora metu mayira ena me de hospital de me nko bi da ena me de me nyale da oboa obayare yo daddy na ye to aso no nyame adwuma no wa ya che wa bromfi aduasa na chese wo kọ wanim ye hwe ya papa esre ya ye kọ ya na ne yiri ne gyinem one members no eye meeting na sofo mo ne branch eyini nyina one omo ye meeting na enkranhyesem ode ma wo mo no enu na ma me make comment say ye nyan kraman no na wo mpo ehifo ne nkraman ehifo ne nkraman no ye yenya ya de adwuma nsem tro adwuma ya to ye so na ya kwate ani abekan enu no ka se ye nyan kraman no ne mpo enti nyame nipa eyere a wonso nipa ehwe esua obie wa no kakasa se wo bedwemu a etwa yie enu de meka se wo ye nipa okay so ade ase obi ye sofo a ana sofo yela entumi ma se obeka nsem nyina 100% a one mistake emamu da ba bible se ye ma ye kasa homre nyam akasa ne ma nyam ba wo hwe bible mu a bible kran so ka didi atemu bible na ono no ka no when necessary ase ehia se ode ma no ne ojimi o ma ne hu se wu ji apase bi nso na ba bi nso no no so de ma mo no media fo ni bi enye mu nyina because ade ti a e wona ma me nso use word ne say once be ye 3 months enu ye 2 months and 1 month media fo ni bi e de ba say papa no wawu so te ya meti ye na se nipa ni mu ya da na wontu wanu mutuo nka se nipa no wu yo te ase ba wu media ni no so a wo be kan sa asem no musisi and beliefs yes mu ya da na ese so so kokan hono de me krema onda de ye ko o kre sade ye ko ye me ana me ko ye sade jeni ye yankasa da bi me de say sa wo te say ba social media any media no so a media ni fuo dia even mimi ni media ni bi kura wo say wonu say papa na wu a wonu wo gina na ho aye dwale no e be to ni social media platform eno sa no wa be clear enye sa bible said ye hu enye di hu ada ye wu ye no eni hu ada eti to da bi a obi an study wono so asem ba wo fa ne study wo bi e kan fa eni ade eti bi a e wo side no maame no so no ode de wo kan ya enye no kore a enim sa eno no so de abufuo ade bi ode ko kasa na se so for maame ntimi hye na abufuo so de ene se da asole ba betia ne na so wa so dem tokwa besi eti na me use word bi nso di ma first say we are man of God man ne ba asana and God no so ewo edu ba bi a ede oyo Bible mu a Galatians chapter 3 Paul ebufuo hye ne ma odu ba bi Galatians fo mu no wa se Galatians fo mu ni tire amadwen nya adwuma odidi Galatians fo nyina sa enti Paul no se ne be ka so nya nyame nipa so ye nyame nipa edu ba bi nyame nipa bi kura o Bible mu bompa ya menkola 42 na da pampam apa so what can store another kola ni di ni ho agro ema wo bompa ye ema emu asisie ebe twetwe nkoda ni so no ye nyame nipa edu ba bi a mo wo bibi a mo frɛ no self control so
eba ye nyina ye nipa ya na ye mpa eba ye nyina ye bebo a ye bon se sofu kum chacha me ye nipa se bibi ba metumi ye nya self control no ye nyina ye nipa ye sese ye bo mpa ye by we ye nipa de se bibi ba onso hu bibi a ba brokora se de ye hu ne ye di ho adanse wo hu se nipa na wu a woda ho onso ya beto wo se wo hu se nipa na wu a woda ho a wugina ho e wo bra onso mfa wani hu wo hu se yesie no na daddy yan hwe komoya yedi asori man wa hu the way I can some at the chrom and no more receive and now almost rate and say ye nyame free wo no wo and na bebre na so my members na hu say and am ne so obi kran say oni nyame kasa direct or nyame telephone number otimi ko nyame ho nyame be yi kire no enti nipa no so aperceive say sa note enti obenya bibi wo nyame ho ade so nam sa nipa no so and na wakọ enti adenti na koba ne sa na bibi ni a yen claim my members no anya we no mo so ho ma wo ho so na ne wo number bi a no ma ye free na ye say ye ka ye sofo asem a na members nyina adi aboso ene ye chi wa ye be bo papa wa say when the one man ti ase yi the woman say se meti ase yi a say nyame wo ye bibi wo de feni paso sa ma me fem fa wo ade bi ye nyame sofo wo ye nipa but wo nyame ye bibi a se wo nyankopon kora wo be hu na ade so fa yesu so John 14:6 yesu se me no kwan no kora ne nkwa wo bi nkwa agya ne ade so na so ena o man pani a wote akonwa so ye man pani nu nyamfo na na ade dan kwa kufo ado ya so opeso hu o man pani ansole ya na akodwibiri house obefa process mo o connect connection ansan wo de hu man pani as wo bi o ye man of god anyame afre ni bia a wo ye man of god bia wo breakthrough o miracle o deliverance o nshira o nkwaje nyame de fa o nyame nipa no so no de amon na won saka any man of god sa no nyame wo ye na de any wura man of god ade nyame be ye bia so obi to me course of obi o be ye 10 years wa wale won woda na urade afa sofo no so amana wo say ye nyame na ye ba wan to ba na mfiri so no wo de fa nipa so e no de ama it any man of god bia nyame afre no ye wura man of god no o problem no o nyame connect no e ma na urade afa no so abo na daddy unza bible ne si yanko wiase amani nyina yanko ka sempa no ni obedi edi no ya kyerɛkyerɛ no ya kyerɛkyerɛ na wie na ya make disciple no e wasa sa nipa no so timi kɔ kyerɛkyerɛ bi na no nso make sa enti ada na ya nkyerɛ o mo se ekwan ni nie aha na ye fa ha bompa ye ne fa ha ye ni sei na nya se bra na menko a u lay wo hands no na wonko a wo bompa ye eno nko a na ni ya manipa ne kwan se wo so kwana kɔba wo de nyame betie menu aba ewiase ya ba ye no ye wo gya ye de no wa mo and ye wo gya ye de no wa dokon tie the american metie pa sikan bia wo sikan ba sikan bia wo adwuma eye ya wo sikan ye de dokoko ase and ye wo sikan ye de sensen nka and ye wo sikan ye de pai yem ye de dwudwa na ntwinam that's it ni nyina wo menya so se sikan a ye de payan kai mo no wo betumi de atwitwa na ntwinam enya possible ye wo gya de no adokon ene ye wo de de no ye kan sen emo eja ye de no adokon no wo de kono amo a 2 minutes emo no e be hye sa na eja ye de no amo no so de kono adokon a atemu da bedukura na emen edu ba bi a nipa bi owo wi ase bi ya betumi abompaye sa de ya obi aka se me a metumi bo me mpaye e ye good. But edu baby everybody needs somebody. Edu baby every ya no obi kure to me ka say me de me nkwa asole da na me de me nkwa asole akoye den. Me de me mpesofo obi ya mpaibo. Se bia na ewa huntia. Da ena e bia na ewa hunti na wo kasa ba de abato nso e ma ye nti na wo hia sofo obi ya mpaibo. Yeah. Okay. Sa de abato wo ba na wo da wo da yale mpaso. Na wo si hanwen na wo bra na wo fuwa ye kutu ti sa atemu da ban na atemu da ne ban wo ho
wafono aye tache wafo aye tache ya e so obi a ware aboa na woni apagya na da wona anye osia menu aba enye wo na abeka se wo hia sofo obi mpaibo Udimrika na wan kasa kora no say da no pese sofo asofo be ye 20 kora be bon paye ma okay wan say wi ase kusie fidie nyina o se de oye no sa fidie nyina o se de oye no ye boni musie nso o se ne oye no me da ase bebre eti sa what wa obi say me de me nya me police station de me kwaye den ho me nua ba de ye do be ko mai ya wade bi o wiase a wontumi nkan wontam mo wudu ase won ko da okay police station prison police station prison yade mini aba ade wo bi ko police station no wante ase ana eye no wonwa ye won twanto so e wo ho e betumi de wakopie ho okay prison so akonsa won prison enye obi oda obi ya na ye de boy ni enso wo se ho untumi mo ndu asa menya leda eti dia bato ne maya o se me de sofo obi empire bo me hia sofo kum chacha me meti we me hia sofo obi empire bo okay ehie nipa bia wo ye believer bia so empire bo wo dia kan yeah because including sea you need aura okay epokura hie nsuo ade eti apon ho nkyere no se ensuo bi aba oje ensuo bi enu wono me be ka pon a already ateda won se po areda dabi epon e bro for your friend sea ensuo atena your friend say river re epo won se areda dabi nipa bia everybody needs somebody America for kura won se wa won so won ye super power ekute super power eno to me ko ekwaji loan wa China eti dia do ba kwa maniye mu mai ana dia do ba ko social problem mu mai it will say me dia ana sofo bi ya empire body me dia den ana me yam to me bon pai sofo bi mpai enka bi da okay Paul kura no to me yi handkerchief afo ni fra ye ni yani emo ni fra ni yani te no Paul dina eho ema Paul kura kan say mo bompa ya mummo bi nya den emma me na me bie ma no a menya asamaka na mankwa wi yehiem Paul wie na Paul na san kan e wo 1 Corinthians chapter 10 verse 12 say the ye ni se wo gina wo no won hwe yi e no wan hwe ase everybody need somebody anya na obi a ehia obi panimfo se namdua so na homa ehunu soro enu ntino na chese ye to ayen komo no so na wo share ama onua so ensa kan bu subscribe no subscribe na mesra wo comment so fafa comment section na se na me kan emfa ma wo na ye to enkomo no so no na chese aha ayebu da aha no mo ayebu ha chese amanfo na dodo na nsam a wontimi misa na ne mate papa wa ha me de tat ha no no so hwehwe gu mo de ma me na on kasa kro beka baby ese bi obeye pie nadi awon ya hwe ensam a eya sometimes no ye gina dom nanim na ye preachi eya ye ka eba no sa o treachery ni padodo na ya frefre wo mo afiri amama ahodo nkurase ahodro manfra kasa bia ni obi ani suban a odenam ansana nyamesam na ekoma onye nuhu abefa Kristo na wode na ba na fe wode nimpa na ba no ne ni ya owom na wosa woto obo ekyerɛkyerɛ no na wafirimu ɔte entreye na se a ebe mo no ankasa twene ho na emom no ebe ye se ɔhye wa banyame fie die ne empena na wo se wugyae wa banyame fie die a adwaman na wo bɔ no e wo se wugyae bia na eno na odididie enu na odi tua ne rent bi ojaye a onya baabi na ba ma otene so ofri north ton wa bankran enti ojaye nipa na hefa na woko na fe ye ben domi nipa no ya de numie nsem be ka ho na nipa no de numie enti na wajaye numie enti no wa forget owie mawie da me da ase ensatia we nyina okay yesi enyepe
the Bible no Ephesians 4:11 your fivefold ministry okay your pastor and your evangelism and your apostle na there and your teacher na teaching and your prophet and prophet and so prophet na there so I just say obiara na there say my mini example nchela so police ni be chewa no do ko police station no do wa wasem no e de no ye chro hai na chro wa wo be chro wontimi chro police ni chro ma police ni be na chro ma o do shen hai nsa so de wo shen ni o charge office no ma me chro ansa ya wo police ni a wo ye invitation police and obey invite o abefa wa ko a wo be fa ko wo dudu counter back ya wo wie na dwuma o dudu wo no mo do ma CID police service sanity o do ma CID na CID ni no e be choro wonu mu asem ye si ye de ko ye bai ni ade ti asoli bi ye da ho no say fivefold ministry ya making ese bi bam okay na bi ewom say we evangelist na ko preachia evangelist fo di atem papa evangelist fo eye sa na adwuma ne tie okay so I show evangelist fo na preach abonten na me preach abonten so many years okay by unamwa na evangelist fo ni be preach abonten na wo bon say wo yo ba na hye try se kura na akotwam wo nanima no de apemo na munya ntade bon se munya try se mo anye sa mo be koburu sam jam Yesu ba uchoma na samba uchoma no nya message mo uchoma no nya message so abo rasta ni wani ba kwa kata awrade me dia boy me de na kwa ho ma wa ko se atade yeti ya awrade Juma evangelist big di wodo metwetwu manim ni manu aka me kan nan ba won say evangelist no said ye ni preaching tie no so all the ni bedina congregation ni anim wa so dem a obepam ni pani nyina afiri hokọ obeto on sinti dia nanum asem say wono na yese soja okay eti ni ye ma soja fo nkwa arrest enkoche nkrofo police fo ene kwa arrest okay go police fo ntete ye ni different from soldier me da say police ni begina wanim a menko obenya abotere mesraw chief se men famra wo de betro wanum asem sisi a wo wi a no wakọ okorokoro wa ne ntete ye no okorokoro wa no dudu kantabak na be usa wo back free one na free o ba korokoro wonya wodoko by soja ni me matena be makampoda so fukum chacha matena be makampoda ada na ye soja na papa ye soja na me busuafo ye soja okay matena air force da battalion da rocky da enso wanye security adwuma ni bi Déad e honya ofre me da se sa soja ni wa edenti na soja fo yeso hu ni abatere adia police ni baba be gina wo be korokoro ye nkwa ne kochoro soja ni be gina wa wo be bie wa no wadi sotro 10 do before complain wo be hwa soma man atase ayo it a soja fo adwuma no e ye different it ye mfa soja fo enye enchechere wo man agesa de bi ye nkrofo be ehu ebe bonkrof wo de ekuro bi kura da ho na sojafo be ye 5 pe kokurom wa ya we se de ekurom wote obi asesane sojafo 5 pe police fo 200 be ko a ibiema eti de so fukum chacha make sense so awon fa make can say evangelist ebe gina members ye ni ma opam won abontin preaching no di preaching na e no de ba inside eti de asoli bi ya ye wo ohwefo e wo ho say ohwefo no wo ya korokoro nipa okay wonu korokoro nkrofo minua ba Yesu dɔw ni ya wutie bia Yesu beje ho Yesu ani beje ho Mele Magdalene na na bra bodnye Yesu dɔ no ema Yesu ehia no the way ya ohwefo ono be kasa menku hu wo ya de boye ni kura Ewrade pewo the way ya ohwefo do be fa so no evangelist ni sa abetere no so study a difu se
edifo wa akoma pa obi oye prophet bia kakra bi ana ne buofu eno na ya Ghana fo ni nipa bi ensua Bible nti won to me the judge say onye prophet papa nyame mfre no dabi woye nyame sofo woye prophet but prophet bia wa abufuo okay won say me the Bible my example bi kira wo say prophet ya na pampa mapa na mo friends kola kosre no so I say no do me won na hwe Moses ya woye difo hwa abufuo na ekuta no odi mransem du no bo ho sa eme papai eme du ba bi kura na Moses abufuo ni niamanti Canaan yesi nani be hu ne nan ensi ho obi oye prophet bia wa abufuo kakra bi ana ne buofu okay etu ko adifo asole ya na obi ye prophet na akọ na asole ya wan hwe yi a obeka so onye prophet ne ye abufu ebeba no ano odin se wote tro sem na se ya na wote na se so a wobete na se ye evangelist woni suban pastor oyeku pastor yoku apostle otete sole so that say worshipfo no we different okay on say ya ne can be say unim ayi kanaman yes ade agina mo abehu a obebu nanichie no kanaman hu a thank you eti e mo ankanaman ade etai ku nkanaman pa ye BP ku nkanaman papa so agina mo hu a o se o mama nko kanaman hu a kram ne abrofo kanaman ko na de yenye onde obomo egu ha mekanan ade wo agina mo hu ya wo twa mu kwaye wo gina wo sa wo se nipa bi ade mo na wo po ene de mo na wo bom ati se nipa kakra bi ana wa koma aba na wo ofu wo ni abotere no tambia wo moja no na ye adwuma na wo tanya bip na wo nya yade bi na wo nya bi eti na abotere eye eti sofo awo ye wo hwefo no ono ne de no eye treni bi e de ama no o se da ko treni so I say hwe wo konsa won prison mama nye example ntala prison officers no whether for yeah police etumechi an robbers mienu an robbers mienu pay ye strong I just say ye the police for 20 and the guard one an robbers for 2 ye the police 20 and the guard one but so konsa won prison a prison for me a prison officer for no prison officers no mienu pay ebe to me a Lydian robbers for 20 do won pie unza yeah eya korokoro eya kasa obrebe so sisi ya wai ye bejawo obekọ obi kura bai ye jeli ni 50 years okọ 10 years pe nya abotere obekọ police ni die onte sa woni sa abotere no edenti na akọ bai wa tutu okra o ne abeza mchan ya pimpim mo sa yo daddy na yanhwe eye nyame enipa fo asofo no ekamia yese momu no obia ne babia ne one ne bo obia ne one ne bo emra ebeto dwasa ye papa Kennedy eho emfa no no eye bishop adonten waten kokosra no kobom paye ma no na ye papa Kodwo Boakye de ebaye na ye hwenim se asofo beba pin no mako dwam paye egu no so but ase wenye mini penti no na we ye yinani wenye mini penti no we ye yinani adenti na Kennedy oye sofo onya sofo me de ni ye example ene ye fa sofo bi mom ye example okay se Kennedy nye sofo okay Kennedy nye sofo ana onu a onya sofo no ye show no sa love no enti ya enti na mom ntem no enti sa de woman say sofo bia no said ye wo besi aye wo ho okay ene said ye wo so be ya I say wo siso a wo mpenipa na wo de nipa nya wo te se ade bi eso mboma na nipa wu hia da bia meka se minu ya ba unye sika nyina wo wiase ya wunwie usi wiase dan nyina wiya wunwie nipa
Eson watching be beers. Okay. Opa. Nye ska dan we nyina ama. O yale a sumeska. Enko. Sumenipa. Obeko. Obeko akoto aduru abro. Nipa. Ehun hia. Dabia Sunday say na preach me and me preach was all them say. Psalm 27 verse 10. David is some jane me na jamia. Ewrade de wo nyame. Nipa eye nipa sombo. Nipa ye precious. Okay. They told them na ni obi kasa. Na kasa wo hu hia me a. Say nipa no waka mususem. Da wo ba yale wo beda ho. Ebe obe hu se wo o ne nchen aka wo hu hia no. Okay. Toda bi obi tumi yale na dwale ye korade se pagya no. Toda bi obi tumi yale na ka be si abonten ade se ye bono ayi ye kan se ye sesa no. Ade na wo dan yam pagya wo. Ade na scam pagya wo. So edu ba bia everybody needs somebody. Nipa hia. Ana di nyame ba ye ubi ya la. Akodu bia no o nipa respect nipa. Okay. Ade ti asofu kum jaja me da bia me kan se me ewrade nkoso ma me nkwatense ne ahoden. Sa me ni wiase bia mu mpa. Dache ade ya be asofu kum jaja de openipa. Sofo ne hu anika. Okay. Sofo pesele ye. Udinya ye bebo. Emaye ungu ana uni wo. Ni egu ani ase. Ah. Man sofo we pa won penipa. Man we kira wo kira na wo. Papa we bu a wo mu nipa. Kira wo kira na wo bu a wo mu nipa. Wo hu kura wo nchia. Won sere mi hu se papa we si so wasere da. Okay. Da bia no wo mu na nanim. Nipa. Sade ya wutie bia nipa na ma wo nye eye sade ya wotie. Ya nam Ghana ya man pani a wote akonya so na nado dan kwa kufu ado. Enye nipa ko ma ye president. Da bia ye nipa. Nipa. Edu ba bi kura ye beto abakora na opachew. Opachew. So hia moa. Enye nipa ko ma ye president. Mahama enye nipa ko ma ye president. But moa ne ba wi ana afi. Oh, ene de ye nipa su. Eye nipa su. So I say, ba me say nipa na ma wunya position. Okay. Ti me broni amete so ni ba bi amete ye. Ano pense me bakora miniska hwe nsa me nkora 2 million we ko. Boys na wo ho no. Oh, so for oburo nyaade je 20. So for je buro nyaade je na 2 million me be kora ko. Ano pay ya me free fee a me be ya. Sabe ye wo bi o wa broni a wate so ne ye wi a wate ye kora me nua ba wo wusie ni pagina wo ne ni pe bobo na boys ne twa hia na odu wa na ne grass wa wuro kosoro e wo bra grass ne kora na wo nwuro ye na wo fom by sabe ukwu wanimu a na type ya enye nipa na bebo wo mo tu type Eye nipa. so ukwu wanimu na se ka na se ya enye nipa na be so ma pia Eye nipa. eti nipa the woman being is sweet. But you can't chop woman being. Nipa there. Ya wene nam. Eti mi do baby ya sof kum chacha. Ade me nipa de pema sem no. Me nkyere me ho, me sere. Me nam we kokwa asikurase ni te seme. Sabe, enye nipa ka kum chacha, me nam e koyi kum chacha. Won wa me ni won si su bebre wukọ. Won wa me ni won si su bebre abodam, bebre eko prison, bebre aya yalefo. Bebre ni frefra aya dom keke by his by his grace. Yes, by God grace. Aya dom eti wonyame de adom ne dom me a na wo a wo jeje me so na wa mama ye nipa no me nua ba e de na sese me ye eti the American say sa wo ye sofo a na ye sofo a sabe ye wo sofo bi o yale untumi nko ho Eno na ya na ye den. Ya na ye sofo ni suban. Okay. On penipa. Office wanya members. Asen. Yeah, and office baby a wadu no wawie. Nipa unwu ya. Onim ne obenya. Unnim de obenya. Ana unwu ya, unim de yebeto. That be am you preaching be am preaching say your beginning is not important than the end.
asase anya den say wiye awiye ne important pay wo wiase ye wiye ena ye asole a obi benya members ya chen obi enti say wiase e buy obi be wo 5 obi be wo 3 obi be wo 2 obi be wo paako ye woni pa bi obi aso obebe wiase kwara wono kura wonwo enti wono wonye nipa oye nipa etu wo yesofo na wo nipa be ye 1000 ni 2000 na wo nua sofo obi e wo nipa 20 kura na wo yesofo respect no Sadia we yesofo no sa no so e yesofo wo the church America on population say do so pa by on be say what also more than 370 million population aname boy but America president onya president of America Ghana president onya president wa America one state kura ne Ghana bi e be ye pe but America president he didn't president Ghana president in Sudi and so America president who nanado what they respect here then eman eto yes thank you so we yes sofo na woni patching obi ya eno ntse wo som boa ma eno ntse we yes special bi eno ntse we ye great bi e your opportunity e ye chance bi e ye kwan bi na biye eti wo nua no for respect man ebedu baabi a ebedu baabi e bi a obe yale ya da ho obi ntumi mehwe ko sofo no mpanipa sofo no ne hwene mo bo no sofo no obi ya ya aka sofo no obi emfiri nyame ono pe na efiri nyame etu yale na obi emfiri nyame na pe na efiri nyame a han na ebehwe eti me sofo kum chacha de brofu we nkan se adu kana meti what you wash me adu minimum your person oka unity okay ana I know anu ne kabom anasa baako ye baako ye unity strength tin ye walk God Father Son and Holy Ghost itina Yesu Christo kra by John 10:30 or say I am my Father bro for your dia hey daddy ya to aso no nipa dodo na abra ya papa ya we ni beto odwa no na bebre na e ka se na nsem bi obeka yesese ono waboa na uye wadwen se uji na ma wumfi no wanyame adom wa wanyaba na enei ofra wa wumfi no chechera ho gina ba bi twa na dapa ne ode ama obia obeje ebi nso se eye yen papa bonigas ono na oma ne yare ye enti enei no no so ne time aso ne nyame kire ne se oni tumi ensen ono nyame enti eye punishment a nyame ede kire no se onsua bibi emfiri mu ede na ukafa ho the American say enti na America say sa we yesofo a men yo hu tisie nyankopon okay so atiase sofo a ede na sofo tumi gina members ye nim kase mamu wadwuma meje mama wa eba meje mama esika meje mama wa wade enye wo na wo de ma ayenyame but what the fa wo so na yes adwuma ne hye wo no anumunyam sofo ni tumi o maba no pastor, no reverend, no apostle, no evangelist, no prophet. Awo wo to me awo maba eye nyame of our so. Although your signboard. So what I say of our so. Nyame yusumu keke na odi buani pa nyasa mo na mo buani. Da be only to me. To me na ye urade dia. All power belongs to Jesus. Acts chapter 4 verse 12 for sin kwageni obiemu edin foforo bi eni osoro anasase so anasase ase wonam so bagi nipa ka Jesus din Philippians 2:10 ya boy Yesu din a nkotodwe nyina akoto okay na tachirama nyina pemu aka se Yesu ni awurade okay to ye sofo kora na awurade fa oso eye bibi manipa fa se awurade enu nyam menyam me ade nyame mpena no me odi abodi ni ma ho nyame ono obi nchen nanu nyam okay so aye sofo na ta aye sa akore nyame obo to fom ntem na oni na chen nanu nyam ase nyame yenu nyam no fa nyame na nkasa timi bo yeah otumi bo to daddy ho no chire mu kakra ma me instance a ma ye timi hu se we de nyame asotwe a wode ma nipa so mesi sa wo yo hu nyame na wo yo hu se wo de
to me nyina ya wo dia me ma wo ba me je me bu ni kom wa mama wo dan me je dan no di obedi hu oden wa ma that be yen kasa te se nyame okay Nebuchadnezzar our Bible one ahomaso eto da bi aye wa ahomaso kasa and Luke 14:11 said the man no so nyame branas your brana won ase na awudade apegan ade nyame pe wo wi ase ba ko ya hentan okay so me hu obi a wa ya hentan ya wo ye dangerous mame echi obi obo adwaman yeah onipa o me ma ne ho so no yeah wo ye dangerous emma me chin the obo adwaman the obo adwaman no 1 Corinthians chapter 6 18 to 20 say obi obo adwaman no oye wo no ani ni padua bone o say no ono ani ni padua no o say no by obi oya ahomaso obi oya ahomaso no awa ya hentan no ni nyame tweman so okay sabro nsam wa ma adwaman yo obro nsam wan kokoro no bo debi ade na mo so a ma nyame to obro nsam edi ni free heaven ba for mo wa eyeden ahantan ahomaso it's 1 Peter chapter 5 verse 5 eba okay wase mo mofra mo fa mo hye mpanifo ase na mo nsom wo na wonyame si ahantan fo kwan e na odomanfo ahobrasefo to obi oya ahobrase nipa no nyame dom no etina tama Yesu Kristo nam jeli kwa okọ awo mu Zacchaeus no Luke chapter 19 Zacchaeus dimrika e na okofu dua bi efra na chendua Yesu du won o si Zacchaeus wo ye dan wo se urad me pese me hu wo se esoro wa na wakotena na abeso hu me Yesu ka kire Zacchaeus se esorofo ntan hu me ade fomofo so peso hu me di asifom na bra na Yesu kasa fa ho brase ye ho okay na ba bi ana Zacchaeus eduo no na wa ben nyame ya wo bi o wa o kasa te sese de wo no bo wiase o kasa se de wo nwuda o kasa se de tumi ne ye ne dia o kasa se de wiase wono kura betumi am wiase asende wo ye nipa so da bi wonye nyame to da bi na no obi kasa wo betumi de sesu ne bo kwan Wuni me. Do you know me? Bisamase. Do you know me? Who are you? You are nothing before God. Do you know me? I go lock you. Do try or lock obi or ko maleli achana na. Nisi nyina baba. Nipa eto da bi na no obi kasa do obaye ena me ena asumasi na ne me. Ye bisa asumasi na me. Asumasi na mu awu na. Sabi esi kura nye yie na alaba eti edo ba bi a ahofe dia me sofu kum chacha me kan se yenye ya homa so kasa okay ana me hwe Nebuchadnezzar wo ya homa so sama wonyame to so o se meto me de nyame bo awia o se mebo me pe nyame bibia ede ne nyame ye Nebuchadnezzar o man ne dane aboa 7 years 7 months, 7 weeks, 7 days, 7 seconds, and 7 hours, and dear Ben. No, the wood of no wura. By Nebuchadnezzar free wura ma will be do fear. When was more kind? Daniel chapter 4, okay, verse 37. Was after me, Tamanya me Daniel in Nipa, were free and more. Emua will be Nipa, Daniel 4:37. Was after me, Nebuchadnezzar. Me kan fo soro hene nyame na me ma ne so me yi na ye ne ye nyina ya no kore na kwa nyina ya atena awon wona ma hentan so no onyame tumi bra wo wase obebre ne ho ase ye wona ma hentan so wo ye oba kora na de hentan e na nti wiase a wonye kum oba wo mu ade oba ne kasa ne wo so study wiase a ma ne kira wade Emma wo ho ofe pa awade ye ho taye de ma wo Emma na wo ho ofe yeah most Emma ne mpa ho ofe na most of them Emma wo ho ofe most of them kakra bi na enumonyama hye wo wa ya wale won de ka wa hye ba most of Emma wo ho ofe pa awale ye program o na wo be hu obi na wonya fe na ka wa hye because most no Emma wo ho ofe no dodo na mu ade dodo na kire wo ho wa fe se wo no wo shape o wo nufuo
n'anim efe ne baabi efe eti kum chacha kwa sofu eli abeba sofu eli akwa kum chacha beba wagye ne body di ba ya na wonim se from ente wada emre sesa emre dan time changes eti emma wo ho ofe paa no obi a wo beda wo so bu nipa eti sa akokunu de obenya bi de obadwo de obediwu de obebu wayase yegum eno de enne kora betumi anya 10 bebre kwa wo be fun say by de wo be yo ho de oba wonu manyam ya wade okay de obe yo ho de obe wale a wo de kawa be hyew e be ye den because be ma bie ni wiase a ope oba wo mu ade a wo be kire ne ho agu ne so okay what in American be ma bia pobo ye decent a wo bu ade a wo down a wo form by say wo je wo body di na wo je wo color di wa ho ofe di a wo be say tambia won say bron sam say ne ho ofe pa your friend Lucifer ne ho ofe otono so okuta good voice thank you because bron sam ho ofe it what ya ho ofe no e man na wo ho ofe na bron sam spirit no abe wure bi wo hu kura wo hu say wo nya nipa bi sa skin unu ho yeah kala no unu ho uni bi bibia to me see okay anything can happen this earth life abrabo eti nipa obi a wo ye kukukuku owi ase panso onche debi abrabo ewi ase we so obi ye police ni a okay na wo ye kukukuku wo police mu a na wo ye kukukuku a ya nyi na dia na obi aboni dia na nefu ase okay nefu ansa na okọ interdiction na ya pom na free police service police ni bia wo respect na wo bu ade suro nyame a wo service mu ye ku bia wo che okay obi bedi sofo a na wo bre na wo ase na okọ down a na oto ne bo ase a e wo system ni mo oche sofo obi o beba system mu a ya wo ye kukukukukukukuku aya ya boje no so mane 4 years 4 years ni so afa 5 e man mane 5 years 5 years no unti didi mbiem okay na wa yele free system ni na wa yela eno na ya sotwe nyame de ma no anasa ye ne ye na na pushi no de ne ye na na de ne ko nyame no o ya abotre nyame o ye ntobo ase nyame nti obegya wo ya ne wo ye ahentan ane ne wo ye ne ade nyame begya wo okay eti wo ye kukukuku wo wi ase amasa wo nche guy bi pie wo kumase ne efre ni budo ebra bi wo paye bi sa asantefo se budo no wo tumi si police belia e wo mani mu a wonu watumi de ni pesi police belia mani e wo mani mu a soldier car kuro betwam a wo betu yeska asa na wasen san wo twam police car wo betu ya won tu yeska does it have a trotro wo beboa budo bi sa asantini bia a wati budo din wonu no obi a tumi Eco Central Pro Station ko ye ni case na process for na ka do se krokro na fa na bra budo ba kumasi ba santimam abai ene wo wen fa oni ho kukukukukuku ne wo fa ene fa na chi ko hwehwe na chi wade police for 20 na wo ba bumu nyina ntimi nya ne hwe dabi ya so mo police for 20 utumi bu wo nyina ne wo fa na chi e ko hwehwe na duro e kira kwan ene wadi ku no ewi ase abotre eno na ya papa eka no na share video no share na obi enya bi na won subscribe so na wa subscribe and then their comments na aba no anu odin papa na ebia na yentimi ankenkan ni nyina amfa amamo na yentimi ankan obi de eye nana hema atom e de aba o say he's blessed obi nso say you guys okay eno de mean to me enkan emfa emma wo na daddy
yanto aso ya hwe kan bi mo ai makan but me pesa ya to aso du baby ansa na comment no more emra ya hwe ya papa TV Joshua a ofiri mu a ennei ukona Joshua na chese na sofo no ne yere anyama nso ama kopie mu court ama court kra dia sole no dia ma oba no ena ene nso ya papa ya ka ne ho asem abra oni hoi yenim se asofo nketo a yakoto wo mo ho a oni omu ye meeting no anka asofo ni bi na ebegina na papa ni hoi no wo ya sorry enso ene ne yere ena ejina mu a oye enti me question ne se ya tete asofo nketo ano na na ye ni ho no mu ntimi en hwe ye chimfa amayen anasa asori ne ye mfa ama omo no mo so mo nya na ne se na kamia ye se sofu ni ho ana ne yere ne next of kin ne yere ne di na de ewo asori no mo asori bia won administration okay edina wo ye sofu a wote ase no a wo nkwa no na wa hihye wachi yie na watoto wachi yie na wa administration no so ye good said ya be ya woni wa wachi nsei even wo de asofu sem to nchen kora nipa bia wo wiase bia se wo sisu abrabo mu a ese wo busua wo yele wo ma ese otutu ne yama yie okay ehye ne yama yie obi enim da obi bewu so ada se obi enim da obi bewu said ya be ya uwu a wachi nsei okay ye wo mema bebre wo wa onwo wu ama bankefo afa won sika edi so obi o wa na yi on ne te kora no enim bank ya o save ewo ho yeah woni bank o save nti wo wu a bank ni hwe anim a na sika no e da account bank na fa mema bebre wu atoton sase egu ba bi menkrofo afa won sase na yili nim sa na sase da ha okay obi wo wa wawu ni sika wo na danfo bi wa na obi wo be 5 billion na sase document kura wo na danfo ho wafa ai na anu ada madamfo bi wo kumase a okoto swimming pool mu ewu ye last year the best friend pa of friend me an na wadanfo wan chro ba bia na sase ne papers wo na mse menim etu wo wa enye sofo de enko a ya futuo obi a wo yira woni ne wo ho a woni ne tie mani hu oniyamam okay na wonsu hu wo yire eniyamam anything can happen na so obi to me kra me kwahwe ball kra o stadium aba okwa wo mabiem no akwu okay me kokuma se aba me koja madam fu bi yi aba no wakwu wono wo yele ntenase bank ya usie usika chira wo yele mani hu enti afanye no so ma yire anhwe so enye ne sa me de se administration okay enkoyi okay wa ma administration enkoyi a woni wa ne wo chia e basa okay enti efa sole efa abusuyam efa wadeyam efa family ene maka ni nyina abom too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.